그래, 나초 치우거나 다 다른 식이나 간데서 그래. 대 범위 고그니 다다 있나 야 디스 지 로지 원도 시나 베나 게시마ze que 다른 거 로지 떠나 가리 요래서 오는 가리 매래서 오래. 강타리양 다 단선 사천 가리나 드네 게시마가 직적근도와 드네 지마 다리 게시마데 표교가 드네 차지 저요사레 대양 다 보이르나 지 ramni mayen serkona kareren ta tenen chayo sare. Donc c'est vrai que dans le bouddhisme, les femmes occupent un niveau quand même un peu inférieur, mais comme je l'ai dit, des femmes pleinement ordonnées, des geshemas, enfin des docteurs en philosophie, pardon, des geshemas, des femmes docteurs en philosophie, il y en a eu, et maintenant il y a à nouveau une formation qui est en cours, et dans certains endroits, certaines d'entre elles vont passer des examens pour obtenir ce titre de geshema. Donc il y en aura dans l'avenir, hein, même si cette tradition a été arrêtée, il y aura dans l'avenir des femmes geshe dans la tradition tibétaine. tene ngatsun khammo zigideyang ngama tene 지금 망보 요요사레다 옛나양 된자 캡침부 준득사 말에 ngatsun 라롱 거그 tene khammo zigide 다 추진 지금 번속 콩그 지르게 야치 갸질로 tene 탕 당원금 kham모도 조퍼레 tene 팀 kham모도 다 당상데 ngatsun 거그 랑초그 멈초 컨트롤 마다나 더 바가 지금 파존제 기능자 릭시제 기능자 콩 넘바 칸모 즉 되니 다 다티는 거 로니시 공로라바 로게시 갸직 로가 탕 땅우가 수 되니 칸모가 되니 칸모 즉 되니 라론 가르가 토머 다리 디 고니테 데차요레 옛나야 티네르급나 디 그런 것디 랑키르 이게는 된다 자 요마레. Maintenant, si on parle des kémos, comment est-ce qu'on peut traduire kémos? C'est pas des abbesses, mais docteurs, hein, des docteurs en philosophie, c'est l'équivalent Nyingma des Geshemas, d'accord. Donc du côté de l'Arungar, il y a en revanche une tradition de Kenmo, donc de femmes docteurs en philosophie, qui a démarré en 1988 avec donc c'est Khenpo Jigme Phunso, le maître fondateur hein, de l'Arungar, qui a démarré cette tradition. 5 femmes ont en 1988 obtenu ce titre de docteur. Et il y avait Mutsom, Pakdön et quelques-unes, etc. Et, mais à l'époque, on ne délivrait pas de diplôme formel. 다때 칸모즈기든 아주 오기당던 거배 배낭 좀 범람 받고 있는 건데 여러 참 통보는 된다서 그 송요래 되니 따탕 니바도 탕 니빙 아주 라론 거금 칸모 퍼지도 지통 기결 급축고니 그 다와 니비나 연건도 다 띠네르금나 파르치름 칸모 접착 yarmaz 요럽 집하즈 요럽 지니 yarmaz 띠능나 되니 야넉 그 게르동마 양다리 그 아니 잠스가 되는 감목을 락딱다는 감목 고니차송. Donc c'est un très haut niveau d'études auquel elles ont abouti et ça continue en 1992, en février 1992 pour la deuxième fois une promotion de doctoresse, de femmes docteurs en bouddhisme a été disons nommées. Elles étaient 10 ou 12 à l'époque, et parmi elles, il y avait 2 bhikshuni, 2 femmes pleinement ordonnées chinoises. 당상 옛날에 발칠 간모 다른 앞질하게 yarmardan 전자 무수고 전자 수수고 거대이다나 대선 수수고 베르나 땅아 수종거나나 오마 찾마 제 다리 공도샤바가 종카보르가 오건 전자 수수고 되는 로혼시이다나 콘남바가 때요래 때나 자와당 다리가 직발에 자와인고니 있나요? 다리 간보 소소고 대천 소소고 되네 다슬혼시다는 그런 다요래 대단 자와 고니 막도제면 때리 지 캬버 강해요고 말에. Et maintenant, donc, on aboutit à un total, depuis donc, 87, à un total d'environ 50 femmes docteurs. Ces femmes ont chacune la responsabilité de plusieurs cours. Elles donnent
Donc elles enseignent maintenant, elles enseignent les 5 grands traités, donc Vinaya, logique, etc. etc. Et l'éducation que reçoivent les femmes par ces docteurs femmes enseignantes est de la même éducation que reçoivent les moines par leurs enseignants dans leurs classes. Les classes sont séparées, mais le contenu des classes est exactement le même. 다때 베나가츠 워크 르니가 르니가 토사도 다리가 나와서 집이 출가 쓰고요래. 디 출가 는거 참 토사도 지 추샤게다 왕 그렇게때 참 돈보고 데 로혼 도지 로혼 그 샤와때 접근 조고요래. 레타 범메그이나 다 추샤니 난자 왕 그르니 난자 데초 참마가 왕차 참마도는 범메그이나 다르코르다레 웹슈셰기요래. Donc dans la culture tibétaine, c'est le bouddhisme qui est le plus valorisé. Et donc l'enseignement du bouddhisme et aussi la transmission d'initiation, ce sont des aspects extrêmement, disons, prestigieux dans le bouddhisme tibétain. Ce sont ce qu'on appelle les Dorje Lopen qui s'en chargent. Et donc les femmes peuvent maintenant accomplir ce genre d'activité. 당원이 지 머랑랑 소소지 니바다는 존탕 다 머랑랑 소소지 베나 히럽다는 탑시티 개바이난자 범메이난자 캬브르 mam보즈 요레다 있나요 베나 산지 출리비난자 데니 버긴 나튼 거 왕도시니 있나 데니 지미 감다 왕보 강왕 무바지로 강왕 무바 소소다 뜨니 데니 추가 왕차즈르 거나자가 추 냠는 시에가 데 쿠르급데 라랑 소소라 짝이요레 디나 나추 머스이나야나 디 뚠데라 심무가 산노당네 zonte 데 오네가 지 서담 탐바다나 데비전더 김선다 담바즈레 된다 삼거요. Donc les individus se distinguent par leur capacité propre, leur force, leur sagesse, les moyens qu'ils mettent en place ou les méthodes qu'ils mettent en place. Donc là, il y a beaucoup de différences individuelles. Et dans le bouddhisme, et plus particulièrement, et également dans le bouddhisme tibétain, la pratique religieuse sont du ressort de l'individu. 다때 막도 때랑 가르칠 거는 데 조도 드니 맞추 로즈르네 봐 로즈르네 비고니나 드니 추이난자 찬르기난자 로미그 르니깡라야나 녜테나 샤파 동지도 까치어레 삼고요 데 막도 제면 페르나가 더 이시 출루바연 가 산지 출루바레 다티지나 릉기 랑더 야라 연든 매차즈 연든 그 야라 드니 동학시기다나 쉔 요차즈도 쉔데 마라 웅gebn 조게 다 된자이나 드니 랑 또더젠 맞지다 데 야보 마레 강타령 로즈우니 비고 드니 출르기 있는 자가 드니 락소 있는 자가 나동 강다 강아이나 드니 마수 로즈우니 고 직니나 데페 야보레 삼고요. Donc que ce soit dans le domaine du bouddhisme, donc moi je suis bouddhiste, que ce soit dans la science, l'artisanat, tous les domaines d'activité humaine, ce qui est important c'est de faire preuve d'impartialité. Est-ce que c'est ça ? Il n'y a pas de parti pris par rapport aux